me balakolo tang buko manimpa me kulang bubang papinawang. Langang buang batu daw tang nanalami. Reke to kau barang daw lisulen bang na tua. Lagu papayan ni sa karangan na. Lagu pabola kisang gabi na. Napasundun na lang ang bendaw ng nabating. Napasundun ni Reke mo na marintin. Nasilele mga riyakan nung nabantang-bantara nakasangka. Lator robaria. Lawan nesung bataran kata lator roba kundun lagu kamu ambil papayan. Tanglon nesung pakalubamban. Lagu tobe salwalugu. Lagu toma parenta. Ondo mariga lagu anak natang bagayan. Luksu. Nakian aku. Naguang aku batinku. Sola todang lorioku. Batu lazalun na bating lalang kalau na marintin. Mangga alembang asuramu. Sarung bulan na bangkele kita. Madolo tibulawan mo rara mata sa kanauhun na salu. Mama benaliye mo. Kaya mabalong na pada tibo. Biya zioso. Mengka adiku melualang na. Dio sari ganti gara, Dio bantu, Dio Dio. Dao mo na bumbung bagi na diyan pun di marinti dao mo rin kursal. Dao menta dureke. Kodi rinding mawa, kodi pulau bosu. Tiada na suma kuranda. Mararang sa biara tondo morong sa sesidayanan. Mararang atiku sesian. Borong atiku lindo tau. Narang melela tunang. Nasarombon rambuloyan. Nagu ato maarabu talang gato sanggapunan nao umbarato lanawola na sandato pagyan na pang kilo-kilo payun na parninin sa ile lamale undang pitondo na umbogoy banuan na umbogoy panggilegila undampe parang dito ayasa makarorong hindi tondo makagulen sidayan lama natam bereindo naukoi demara lama na kurugau naim pasalebu tiba-tiba kombina tiang palen losun sama le sau sati karana nalu mingka ulam bi pasaka lambe tola utamu ang pasabulu nana itu Roma Plaza lain pengalaman alam kuat di lantai kami lagi di bulan tak masuk bulan kalau woi makanna sama mereka sau sadikara nalu ningga ulam di kalambunan kulla laut di mati kai Dainan diam kulempak. Ay, nagkaram kasi po indo. Bato apa lang namin kindo kasi. Nana itu romelayon ni semua alea. Polahu pasang rempun tamuan na tutapar. Salap pa. Mare na sau sabi kanan ikaw nabi pasang alam kami. Iya. Tamuan naman kumano nana itu roma pasang ni semua tamuan. Nana itu romelayon ni semua bera. Umpatar rumilalan na sa mali-mali na saong atikaran na lumikaw labi pangalata manulete kurna manapa.
male na sau sa tikaran na lumingka. Ulang bilang dan nalang ilang rambon kaya kaya na mga ito rambon na sumali ale. Pinda masari na olang. Bangko lagi na pula lalu sa upa buka utong na pula. Lalu prong na kayo rambon na kayo na sumali ale ya. Rambon na na sente to rambon na narampoy mga sa mga kapag hidupon. Anna kinallolan na. Bubu bawang-bawang na magasal-gasal na turun lampak beruangan na magasal turun rara turun umba abulawan lau kadugu sa lompong lau indung sa randan lendung na totorong pena kasumdokan palapan na kapoka lampan lian na potete mane sau umpo ka sa purandanan umpo lambanan ada na rapasa Indo batu lang mandako suleko parande matoto batu lang mandako lang otongara budal lang parande matoto ko lang to sangkaponan nao batu lang mandako lang ko ana kamutam bagayam parande matoto ko lang ko kung sunugi anak kolong rumbo pikiran ni sa imakamban sompo untang ni kilarin nila mo maakasya-sya natorong masuk sero pindan lebong anton ko Mawasir mana deliku mangkarita. La nabura burung matulindo masakit na yang kamu tambah kayam. La nabi bikitan nama rendeng itu cuma rata tebai bung suku kita makan. La nabasi kambela saki makamban. La di basi doyangan rambon maka sea-sea. La nabalai regi tampona limbong. Lama tindo dia matawai tang sore-sore anna masa kerena malingin benana masak ke mga luatiku dan mak ngejerandanan anna sida batasina nasi bilang minang samba bading kumutondong pangotonan marioku ku sampaan na masake ku saban na bardindin ku sanga sundon sang tangge badingku sang barayang marioku. Oke baik, kita lanjutkan. Jadi untuk nah iya tuh rara magamban ng gabug ng kasibihaneran tulang pamatuain to katungkunan na la pamanu karungan kamarintinan na la diyentan tamatelu ba pangalong mawa la kita mate tarang pakapang ni iteran tidak ya mo tu kamarintinan na Patondokan dolo tu latamang de toya saku sola batu limbong kamarintinan neopat rambo marin yang derong tutun magong bakalege rambut batu mali lagu tunguji kamarintinan bong orlin domay babangan rampo marin dengan terong tutun magong bakalege rampo mawi mata kamarin dinana pongoleo tampan bunga rampo marin dengan terong tutun magong bakalege rampo mawi mata kamarin dinana neangga pa batukuan rampo marin dengan terong tutun magong bakalege rampo meng patumali la kotobalu kamarin dinana ne angka babatukan rampo marin dan terong tutun magong bakalege rampo patumali la kotobalu kamarin dinana ne virda toinduk rampo marin dan terong tutun magong bakalege rampo mawi madang kamarin dinana ne barayen inde to induk rampo marin dengan terong tutun magong bakalege rampo mawi madang kamarin dinana ne repan babangan rampo marin dengan terong tutun magong bakalege rampo mawi madang kamarin dinana keluarga kayaknya atau tidak? Hujan atau tidak? Lawe pengantaran rampo marin dengan terong
Tukang Mako Oke, baik. Paleke, Rampo Mata, Harusnya wajib lah. Kamarindinan na Legembar ng may mapatugan, Rampo Mata, Kamarindinan na Nedea, Tobagen, Rampo Patumali na Kapatalu, Kamarindinan na Dr. Deo, Rampo Patpang, Tobagen, Rampo Patumali na Kapatujir, Kamarindinan na Talupo, Nene ada, Romele Busar Rampo Mata, Kamarindinan na Nesea, Domay Babangan, Rampo Patumali na Kapatujir, Kamarindinan na Taru na Yuli, Domay Bangaruli, Rampo Mata, Kamarindinan na Nearas, Lau Metangke, Rampo Mata, Ini bayar dari kali. Kamarindinan na Papan. Kopi, Orang jagonya ya. Iya. Bayar Kopita, tambang, bayar tambang. Domine Mura, Rampo, Ini bayar sama Samarinda. Patumali na Kapatujir, Kamarindinan na Sandi, Topake, Rampo Patumali na Kapatalu, Biak Papua. Kamarindinan na Ini Peter Pasuka, kapten Domay Sorong, Rampo Patumali na Kapatalu, Kamarindinan na Peter Lagi Pasuka, serius. Sorong, ya. Rampo Patumali na Kapatujir, Dari anu ini. Kamarindinan na Bungkaray, Ini bol. Domay Babangan, Keluarga. Rampo Patumali na Kapatalu, Bosnya Redman. Oh, mantap. Kamarindinan na Kabawa Turunasi Rampan Patumali Lako Tumalu Kamarindinan na Papa Joyce Kul Malaysia Rampan Patumali Lako Putra Kam Kamarindinan na Papa Iwan Pemekatoran Men Patumali Lako Putra Kamarindinan na Pongorei Babine Yuni Toya sarang Patumali Lako Pongong Ujin Kamarindinan na Nevito Topaken Rampan Patumali Lako Pongujin Kamarindinan na Pongorei Babangan Rampan Patumali Lako Pongfarel Kamarindinan na Nejoni Topokulanton Patumali Lako Pongputra Kamarindinan na Nevito Topaken Patumali Lako Mabetrik Kamarindinan na Mama Ginawa Topaken Lako Mabetrik Kamarindinan na Pongorei Babangan may Patumali Lako Mama Betrik Kamarindinan na Kamarindinan do Sariban yung may kundasang may Patumali Lako Pongputrang Kamarindinan na Kamarindinan na Daniel Lambo atau Bapak Iva Makassar may Patumali Lako Tumalu Kamarindinan na Mama Mia Kundasan Patumali Lako Pongputra Kamarindinan Mama Mia Kundasan Patumali Lako Pongputra Kamarindinan na Cindy Sangabon Patumali Lako Pongputra na Kamarindinan na Pumendila Dome Toyasa may Patumali Lako Pongujin Kamarindinan na Berto Toyasa may Patumali Lako Pongujin Pongujin Pero may bagian nakasot yung tila eh. Wah. Yari lagu kamu to pura di pengadara sa kamar itu mi to di kambiyo sa tumbakan diyan makaremi Iya. ke laden ni sama maratumi situ kak sarong ke laden ni bakan diyan makaremi si sule pangindan rampo kami pasidung dugatoran ni dayan panitia na di Pemeloy Tongon tombe. Pakilan to si pagkakala. Kamarindinan na Pong Angel yo may sorong rampon Patumali Lako Babaan na Kinawang Kamarindinan na Mama Santo yo may sorong Papua rampon Patumali Lako Babaan na Kinawang Kamarindinan na ni Angel sorong Papua rampon Patumali Lako Kinawang
kamarintinanna Bapak Miki, kamarintinanna Mama Dion Sorong Papua, rampon patemani lako Babana Kinawa. Oke, Bang. Itu rombongan kloter pertama yang Kamarintinanna Dewi Montong Sorong, kamarintinanna Tante Mama Santo Deme Sorong, kamarintinanna Ne Angel Sorong, kamarintinanna Mama Dion Sorong, kamarintinanna Bapak Miki, kamarintinanna Bapak Angel Sorong, kamarintinanna Nenek Queen, Batu Nancy Jayapura, kamarintinanna Bapak Antres Laumelabo, kamarintinanna Mama Mirda to indukur rampo duga mawi mata, kamarintinanna Bapak Chal Melo-melo lang to. Maaf Be. Melo-meloy. Klok Oke, baik. Lam Sampali Maitagari, Salamat kulit ini nak kereng. Ya. kamarintinanna Bapak Senfri Bart ini nak kereng. Mangkudana, Oh, kamarintinanna Joshua Bapak Banua. Lara Sorong Rajampa, kamarintinanna Bapak Sila Batu Alak, kamarintinanna Bapak Darin Timika, kamarintinanna Mama Rapi Sorong, kamarintinanna Nejensan Totomba, kamarintinanna Bapak Brili Nabire, kamarintinanna Bapak Rial Nabire, Bintu Nado Rampon Patemani Bapak Nananinje. Nah, kamarintinanna Nenek Gabriel, Rome Mandi, Rambo Marene Antero, Tutu Mago Pakalege, Rambo Mawi Mata. Indah Kartisina deh. Nenek Gabriel. Oh, Teo. Peluru. Peluru lan lu. Oh, peluru. Iya. Peluru tama. Yang di kamar gambar buku nasi kali bukan Romani ito tanya peluru apa kada Lam pasaka kami kalemi lam may depa pangan na pangalem lam may de bentutuan libun na pampaturamang may pamatuay ito katong konam may babano karungan kamarintinam. Malam ko kasi open na pan ito ko. Ni open. Malam ko belum kenapa itu. Ada aku panatama yang petinya pan di dono. Iya. Dia siap-siap yung may. Ya, oke, kita menantikan rombongan kloter pertama yang akan dibuka oleh rombongan Pak Tondokan di Toyasa Agung ini. Jadi Itu di rumah sekarang kan apa kena rantai semua pun aku lagi jalan kan sangat perlu deh. Jadi sangat nama Nabi itu. Saya tengok lagi park pun. Ya, susi itu yang itu. Ya, jom teman kami. Oh ya. Weh, selamat pagi Ambe. Lagi. Luar biasa, sudah pagi-pagi sudah di Toyasa Agung. Mantap Ambe dari Kalumpang sekeluarga. Mama anu le? Minum itu Mama Baby apa? Gilbert. Mama Gilbert. Iya. Oh guys. Ambe ini yang punya balusu sebagian ini. Pemirsa. Oke, Pong Ren. Oke, baik. Selamat. Di basuran Matum ba Om? Putan di basuran belum. Pas temu mungkin si Nepal lale. Bagaimana tante sudah sehat? Sehat. Oke. Syukur puji Tuhan. Si baik. Alhamdulillah. Iya. Bye-bye mi Om. Udah bos. Oke, kita sim. Rombong mapin pirang kami tanta. Ami na ba peluto ano? Pami lang tong pami. Na pami lang na ini mangirim kopi daw. Lagu kita dalam gambar kedengki itu wasita peruntungan. Ayo, di Mama Betri.
Mama Gibe. Biasa bermasalah tuh rombongan di Basita apa? Karena enggak muat di atas. Mau kalah si Padowo, mau kalah si Pondi. Oh begitu. Oke baik. Atur saja kalau begitu. Malah boleh. Tuan pagi lagi. Bawa mi lagi kembali itu. Ada jam 4 di atas. Demo apa? Sebentar. Langan tuan Pak, jam 4 dah. Oh iya. Mendingin aku kamu memang tinggal lo deh tuh. Mampu mikir guys. Oh, iya le. Mana di atas? Di atas. Halo. Turun separuh. Selamat pagi. Kaki udah tipis capit. Siap-siap dulu turun Iya ke iya iya. bawah. Hati-hati. Licin. Di sini saja sama Papa. Iya. Di sini. Nih. Assalamualaikum keluarga Kalumpang bosku. Oke, artis Subah. Ini Kalumpang family sudah tim. Kalumpang family. Iya, penuh Kalumpang family. Iya betul. Kalumpang family. Ya terong terampona metan damani. Paling dila ko sa mga tema nito marupong. Tatari lang ko. Para patirona padro dai. Maaf Paling ya. dila ko. Ya to motoro tau. Ibise nga di dakarang parkiran to. Sa basungkulin na nito keluar kalau magam palamenta babangan. Ya te motor lau dia kayaknya motornya Jos. Alero kotong motor mo Jos. Carikan parkiran. Mana deh si Pilu teh. Tabe itu mga terong na palakulang di sebelah kanan itu terong. Kalau penuh nanti terong aku teh. Balur kenasang terong sa wala lanjong itu. Parang kenasang ni. Tabe. Batar ni mai. Baju itu kosong na jo. Weh, batar ni mai kosong ini. Tola lanjong itu. Banyak sekali kerbau guys. Weh. Akan jadi pasar hewan kerbau lagi di sini. Penuh halaman. Wow. Wah, dah. Teman sama tuh jago lah. Dempat di tempat rombongan sini. Kamarintinan na. Oh bendo ya. Oh bendo. Ha. Mana tahu. Apriano Malisa. Kamarintinan na. Patri Malisa. Kamarintinan na bawa primer Soro. Kamarintinan na. Rande Sambara. Batu Baban. Kamarintinan na. Baba Geisha Jemisoro. Kamarintinan na Baba Azer. Batu Baban. Kamarintinan na Pungulia. Batu Baban. Kamarintinan na Baba Jupita. Sorong. Kamarintinan na Baba Linton. Totombang. Kamarintinan na Baba Ela. Timika. Linton na to. Rampong Patimay Lago. Baba Eugene Sola Dr. Irma. Oke baik. Limpar ka. Wah, ya turut itu petor baila. Dapat jatuh Saja lalan. buku minat tu. Kenapa mutlalan tahu? Kasi ako lang. Kaya ako lang marumbungan. Bela kum tanta. Dia mau ulangan niya. Kamarintinan na ba? Nevirdan. Toinduk. Rampo marin nilang tinong tutong ako makaligin. Rampo makimatan.
sadia mo kumira ka doon. Basusi de tungalan doon sadia mo. Sadia mo. Ya tu pia mabelo. Tu pia la mangalangan doon may emba mira. Pia bayi ni siya pimane din siya kagato. Ada pas sadia mi doon may. Lamarumbong na matutong. Tupya mampu belok kan daw may mga pakaian adat. Anak-anak yang berpakaian adat. Nah, tama may lalan ite raramakan pandomay. Semua siap, yang laki-laki dan perempuan. Nah, batu pia mana? Pimone solo tu pibine. Sang si pasang tu le pala. Si pasang tu pimone na pibine le. Apa nama yang kumakara malit tau mi lumay male na. Mali male. Barala na wala nalinom ti dini. Pa contented mo atang. Iyo le. Tama tabi sa membuni le pala. Tabi sa minggu. Pokoknya diperketat. Tama tabi sa membuni tu temo. Kami solo ni pala tu lumang stella ko tigis. Ina lamas sang ibay ko. Masang itirong. Din pati lapangan. Okay, baik. Kamarintinan na pa mga Christine kami Makassar. Kamarintinan na mga Chloe Tagari. Kamarintinan na Mama John Makassar. Kamarintinan na Mama Kalista Jakarta. Kamarintinan na Mama Santo Sorong. Kamarintinan na ni Angel Jomi Sorong. Kamarintinan na Mama Rara Jomi Sorong Raja Ambat. Kamarintinan na Pong Sila Batu Alang. Kamarintinan na Mama Rapi Sorong Raja Ambat. Kamarintinan na Bapak Gebi Paniai. Kamarintinan na Ramde Sambara Batu Papan. Kamarintinan na Patri Malisa Jomi Sorong. Kamarintinan na Primar Jomi Sorong. Kamarintinan na Bapak Iglesia Jomi Sorong. Kamarintinan na Bapak Juvita Jomi Sorong. Minju na to Rampon Patumali lako Pong Kinaya. Kamarintinan na Bapak Feni Lopi di Romanda Mabu Rampon Patumali lako Pong Putra. Oke, baik. Ini sembako yang setel. Semangat cucu-cucu. Weh, luar biasa. Oh, pemirsa, ini cucu cicit almarhumah. Halo. Halo. Iya. Dari mana mereka? Mata bagaimana saja? Jadi siapa mereka ya? Sidang tira ke Ade. Bagaimana pengaturannya nih sambako? Iya.
Tiroi lago. Tunggal. Apa ya, Om? Ada puto na alam na televisi na. Ah, matumbar ya. Derugana. Tanggapon pantarisan. Iya tangdan natoyasa. Parande matodona. Batu limbo. Parande si tuang kantung. Tangdan si ton rapamaru. Moga domel lao bisa. Mengka ini iya bi anamel lao. Lao bi solawen bangana. Turun bi solaton dokona. Langan siang baralamba. Reke sibar luaran. Demai tonne sunni tondo tua. Beranda nene angke gila. Petindo wanna datu muame. Todi magi tanna randan lilana gila. Todi tage ranne tanna dete. Lepale. Tiumba panangan di tororasi. Demai taruh bulan natunggonan. Lo sukan daurena. Esi pakaran doa su. Kami isar mereka tahu. Tahu eka mi bele. Bonikan dek. Tongkol duga maturukan nompo bantai sama kainan. Oh ya. Tong tang Malayu. Tong ngakna. Tong tang lupe pa. Lalu diumba tunggungan tanete. Tideng kasih aventena. Dirimba sia. Pesoya. Abakuna labu adiwa tumba. Tindiga ladia bari. Tempo iya keina ngalondong. Pasiruan nasaungan. Moga lain totarana. Mingka ini lati koka pemulana. Kedendang niarana nene. Kedunandang ni pasalinan natorolo. Moga lari tungku sambo. Mingka ini lari tungki. Langgam bogo mide sama ruang marinding. Ende bogo mide sama bari rawanang ngabanuang. Tedau garuga ambulen bang. Tedau barung mudatu. Tedau di papai sugi. Di rinding mawang. Di melo gayang. Di kulambu masura. Miro komabalaran namparo komaran tentuyu. Laminator rombading. Laun nisungul lamarintin. Bating imitang Allah pakundun. Marintin tang pakalubampan. Nama tua induk katungkunan mi. Nama panu karurungan kamarintinan. Oke, baik. Ini sembako yang setel, betul ya? Ini sembako. Na tungkon duka batu rumanna ombo bantarisan makarengena siapa pak napeni laumai tanede laumai babu di Romanda rampoy patumay laku putra Rimanuel Lembang Sambara diomei dimika rampoy patumali laku pung Farel Sola pung Chandra na Babana Arnold batu nene nadara jong may pebulian rampun patumali lakoto balu
Ya, selamat pagi rekan. Selamat pagi bosku. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, good morning. Morning juga. Iya. Ya berkerja selama malam itu. Iya, selamat malam di CD Payment Cirebon Kaboro. Oke baik. Pengayaya lagi ya pengayaya. Lalu next keluarga Mapapangan ada yang memasuki lagi ruang penerimaan tamu. Itu tadi rombongan kloter pertama yang dibuka oleh rombongan Patondokan. Iya, Patondokan dan Boya Sakung sekitarnya. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya rombongan keluarga Mapapangan atau Mapatole. Mapapangan dan Mapatole. Mantap betul, orang Toraja memang kaya raya ya, penuh kebaikan. Oke baik, terima kasih. Arta Chandra, Aris P, Agustino Busa berapa? Sedang Nunu. Oke, selamat bergabung pemirsa yang sudah bergabung. Jangan lupa di tap layarnya pemirsa. Dan pemirsa yang mau lihat langsung di layar lebar atau layar TV bisa buka langsung linknya di YouTube di channel yang sama MM Toraja News dan Facebook ya, yang sudah pakai TV Android atau TV Smart Ya tuh Tomalalan de Tomapapangan. yang sudah bisa buka YouTube di situ bisa buka Tomalalan langsung. kok dia. Oke, Mbak Tomalalan. Tasir kana puso. Tasir kana puso mo. Ini keluarga yang Mapapangan. Jadi yang ikut di dalam ini adalah keluarga inti semua. Di dalamnya anak cucu almarhumah dan saudara Tobalu dan almarhumah. Pokoknya keluarga inti semua yang masuk ini di keluarga Mapapangan pemirsa. Pila-pila ya Om. Jangan dibalap Om. Buat teman suling. Pak mereka. Sangat nina. Mbak Mira. Desli time, selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang. Mbak ada Thomas Suling ya? Bara susi ruten Om. Malis tomile. Malis istole. Sisi maksud to anu atau marombongan ini. Oke baik. Depa ambil kami Thomas Suling dulu. Depa. Nasa dia punya rokok. Oh iya, taruhan. Oke baik. Yo Thomas Suling. Mbak di setel pa dulu tuh nuna. Di setel pa dulu suling na le kanda. Oke baik. Sampai dulu satu. Iya. Standby. Oke pasuling. Anu memang pakai mic jadi mungkin mana pasang. Pemain itu Mapapangan. Ada pe. Thomas Suling pakai kampai pemirsa. Kampai memang yang pasang mic na. Iya. Yo mami. Anu. Oh, mic-nya kapang. Ya, Miki Suling na. Sampai kita satu ke. Napa motoran ini adalah. Mic na di kapang. Bemba mi tapi protokol dulu na pakai oh. Sudah mulai panas pemirsa. Kerbau panas, orang panas. Oke. Jadi ini anak cucu almarhumah semua. Yang masuk Mapapangan itu adalah keluarga inti dari almarhumah dan Tobalu. Seperti itu guys. Apa kendala soal tuma mereka? Ini cokannya yang tidak. Oh, cokannya. Oke, baik. Sambil napisakan bisukan na. Kalau saja mau sama mereka, sama saja udah foto.
Nah, mari foto siya. Waktu dulu kali juga para. Hai. Oke baik, begitulah. Kita jalani sesuai Kaki itu satu. proses. Gambar kolam mai tak apa? Mano? Sampai nih. Berapa ekor terong lekan dah? Tidak bisa dihitung karena banyak yang belum datang. Jadi kita tidak tahu berapa. Banyak sekali. Pengalim itu ngarepot di kiano. Nah, bukan rombongan. Pak, apa lepan nih? Mami ada masukan. Dabang mo? Apa menang usul? Bawa rombongan itu. Sampah bami. Sampah bami. Bisa bawa na sampah. Ano ka mo na? Tomat gora-gora tongkon na. Ya? Iya le. Oke baik. Jadi jangan sampai kloter kedua lagi begini nanti panitia. Ini kloter pertama pengalaman. Jadi harap dimaklumi lah pemirsa. Pemirsa juga sudah menunggu ini. Dia mau tahu dah. Oh, ano si Garcia mo susto? Ditusok mo to guys. Ito ba sih? Wah. Oke baik. Pagi kapan potong kerbau berterambah? Potong kerbau kapan? Masih ada? Besok. Oke, nani mo? Ya langsung depan. Iya, langsung depan. Rekam dulu biar merekam. Lanjut ke Loke bersama Tante Gendutku dari Papua.
Toya satu. Tandang batu tengah batu limbo. Tempa batu air itu. Kacau barang. Umba baru baru mengamai jenengan. Rande bala bita dan sapa. Kala bapak ayat itu. Sorong siapa. Lari babatu air itu kalau bapak di dalam ini lari babatu baru mengamai untuk bapak. Weh, Bundesliga. Suka sorongan sebu. Bagaimana kabar Bundesliga? Lempang di kali ini. Sabaran sah. Tanggal ibadah di Opating tanggal di Paus Sunaya. Belang naga di tilo-tilo imang hidup dari bata apa imang lain ang tungal sampo batu-batu ini. Cuma sintung Coba anda komunikasi di katongan ni. Keren ni. Kau silin dari dabang mimpi. Diong makbalaran nampak. Umpasi batu panah atau si Salabindo. Diong makaran tiang tuyo. Tolong sugule itu na kumba bulawan. Tompasi daruma. Pokana. Pontol. La tontong pemilasi bapak buntuaran no. Binding la si potane te kaboro. Te allo ngari batu lako. Kulla. Saat ini sementara mga patole dan mga papangan keluarga inti dari almarhumah yang di dalamnya ada anak cucu dan keluarga dari almarhumah dan Tuvalu. Ini rombongan kloter pertama Patondokan Toyasa Agung. Seperti itu. Abang, information. Ya, cuaca lagi bersahabat, tidak seperti kemarin. Oke. Mudah-mudahan sampai sore cuaca aman terus. Kata-kata dulu. Oke. Kata-kata dulu. Kata-kata. Oke. Kata-kata dulu, perkuat di terpal. Oke, baik. Iya. Perkuat di terpal hari ini. Semoga selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, good morning. Katanya di sana. Di mana? Kata-kata hari ini taruhnya nih Beatrice ganteng-ganteng dan cantik. Oke, baik. Oke, siap. Luar biasa. Iya. Iya. Dari patole-tole itu kata host. Mantap. Oke, Bang. Kata-kata dulu nih. Oke. Kata-kata dulu. Baik datang porong babakan. Tanglea. Halo. Weh, kelor main. Kelor main guys. Weh. Ya, kelor main. Dako pakai dilele bumi lako patong kita marabu dalam ke tiberu susuki lako kay suman na patunarang kita sang kabunan nao ta manelangan si baliw mali endege si paradan kabunan. Oke, baik. Jadi selesai mapapangan untuk rombongan kloter pertama atau patondokan Toyasa Agung. Selanjutnya disusul rombongan kloter kedua. Oke, kita belum tahu dari mana. Nanti kita dengar saja dari Gora-Gora Tongkon. Oke, baik. Lama Peru dulu karena udah atau? Ya, ini lama Oke. Jadi setelah mapapangan akan dilanjutkan mapa kopi atau mapa Peru. Ya. Itu Indo-Indo semua dari dapur umum yang akan berperan di dalamnya itu, guys. Woi, makan apa? Wah, tidak aman itu cuma kode Mapangarra. Iya. Jadi ini anak cucu dan anak mantu semua almarhum dan Tuvalu. Oke, guys. Oke, guys, safety dijamin. Oh, dijamin safety-nya. Iya, dijamin safety-nya. Kata-kata hari ini Oke, baik. cuaca cerah, Iya. tamu bahagia. Oke, baik. Luar biasa. Selamat pagi dari Timika, selamat pagi. Pagi, guys. Yuli Tandi Lembang. Oke. Dari Timika memantau, salam sehat. Semoga selalu sehat bersama keluarga di sana.
Makanisik ko mo tawo. Tara ya, Om. Aman itu. Aman. Oke, pemirsa, kami tes kekuatan. Orang besar semua dipakai tes kemarin. 50 diuji. Iya, 50 orang satu kota, aman. Rata-rata timbang 60. Iya, rata-rata 80. Aduh. Tinggi memang lantang Karampon ini, pemirsa. Mungkin sekitar 20 meter dari halaman tingginya. Oke, baik. Rombongan baru pertama. Iya, rombongan pertama, Lindo. Iya. Iya. Oke, baik. Maaf, Mbak. Ya tumuannya lah. Oh, iya salah. Dako apa? Oke, iya. Dapat ikon, iya Mbak, iya. Anu. Harusnya laki-laki di sini, perempuan di sini. Ya, dibagi dua. Di si bangsa kayak kente kenal ya, Om? Apa mo to? Tama pero mereka tahu. Orang Maroko juga nonton dari jauh. Oke, baik. Terima kasih yang sudah bergabung. Silakan buka Buai Long Relami Sake Ombo channel kita di Facebook dan YouTube. Yang mau nonton di TV juga bisa. Yang sudah pakai TV Android atau TV Smart. Anna Long Landi Bundu Nalo Son Landi Tanete Nadia turunan tak mati ditimba tam sore-sore. Selanjutnya rombongan Bubun datu lande tondo turunan Pak Kopi. di Karaengi ditimbang di Pamasak Kimatanaga disumpun maalana-alana Susi bumbungar rendena makotongan lupa-lupa lari sorong tinggi laku matang di kalenan angga demai parang dena tondo lari wainam pondo laku tondo tumatangan angga tangdan matotongan apa ngaleo lari bobean bigo boyo lari bobe tambah atau madaga amni masak keum bating marudindin lamarintin bating ini tang labagundun marintin tang pakalubamban balangan manite mai burana padang tang punno sukana rega manite mai lumpa-lumpa na ba naungan tang lempan di kalini tang lami bawa madi yung bating tang lami dete maroso inaya belang na tondo maling dari lambi dainan tameng kila tinggi sekali. rande balami bulan barang kala babarayami lumba-lumba papau na lago to basandeng bona tondok anak pare-pare nangka bida basa sarang tuyu na tamang tekin ni de bunti malin na makamban di bodang jan surut di bodan di basarang. Oke, baik. Kita menamai kerbau dan babi. Iya. Ini ada orang tertentu yang ditunjuk untuk masang bayi dan masang terong. Indah bayi teh. Yang merasa sih teman-teman dan terima sorungan wilas sorungan tamu di sangai pite rendenan terong siya beli babi nanang tomate di petugas na masura. Oke, baik. Bosya Mira. Dia ke Pangtilau ya. Terkudu. Iyo, tanah teh kon rom yo. Iya.
Indah tenoto. Tenona iyo sola adinna jomai palu umpatu papayudin. Tenona iyo sola adinna jomai palu umpatu papayudin. Tara kate toma pilok se. Ada mi. Oh. Yo. Kata anak kami ya. Minara. Khusus Mama Yudin kami. Oh, Khusus Mayudin yang petua mana petua? harus ada 2 orang ini, petua dan masing-masing. Ini Pak Yudin. Naganoto. Tenona ne mirden de to indu umpatu pawimata. Tenona ne mirden de to indu umpatu pawimata. Harus ada orang khusus ini bawa mata. Siapa yang mencatat ini kau? Pak Aram. Bawa mata ini. Iya. Jangan sampai tidak ada yang mencatat ini. Sulaiman PW Jadolo teh atas surokol. Enos Tayan, selamat pagi. Selamat pagi, Bos. Naganoto. Tenona ne repan do kay babangan umpatu pawimata. Tenona ne repan do kay babangan umpatu pawimata. Pawai mata 2 teh, guys ya. Iya, harus ada orang khusus ini kan memang. Untuk pawai mata. Naganoto. Tenona ne parlamen topaken umpatu papayudin. Tenona ne parlamen topaken umpatu papayudin. Bapak Yusin. Naganoto. Tenona ne Gabriel do memanding umpatu pawimata. Tenona ne Gabriel do memanding umpatu pawimata. Pawai mata lagi. Antri mesang mana atas suroko. Ya, oke baik. Naganoto. Tenona pauran do mebabangan umpatu pawimata. Tenona pauran do mebabangan umpatu pawimata. Masih pawai mata. Bapak Aurel. No. Tenona ne sondana domai Nabire anggota Dewan Kabupaten Nabire umpatu papayudin. Tenona ne sondana domai Nabire umpatu papayudin. Eugene. Ya Bang Yudin, Andi. Iya. Ardi. Ardi. Suardi. Naganoto. Tenona pumoleo domai Tampambonga umpatu pawimata. Tenona pumoleo domai Tampambonga umpatu pawimata. Oke. Pawai mata lagi. Next. Masih ada 3. Naganoto. Tenona ne ujin dami totombang na palala ko nenena. Ona palala ko na palala ujin ako nenena. Pak Eugene punya. Yang tadi. Ini Angga. Patuku. Apa teh? Pak cepat. Ini Angga, Pak cepat. Ini anggap Patukuan. Pak cepat. Naganoto. Tenona ne anga domai papatukuan umpatu tobalu. Tenona ne anga domai papatukuan umpatu tobalu. Ini Angga, Pak cepat. Naganoto.
ito, kailangan niya ang gayong may papatukuan, umpatu tobalo. Kailangan niya ang gayong may papatukuan, umpatu tobalo. Din para ka. Wah, udah lu karcis eh. Oh, din tayo na tama le. Naterong to, kailangan na papaadi na may totobang, umpatu papayudin. Kailangan na papaadi na may totobang, umpatu papaudin. Mangkas na terong yun eh. Oke, baik. Maka to na rin matang pakabulo to. Malay ko may tutong may kartis na sisa-lisa ko. Oke, kita lanjut perbabian. Baik. Apa info? Dapat ito, baik na tarbuneyo nila may pangali, umpatu pawe mata. Baik na tarbuneyo nila may pangali, umpatu pawe mata. Weh, lusu. Koy telusu. Lusu, baik. Babi, bawai mata. Bawal mata itu. Ini, itu yang berdiri. Bawal mata. Hindi ba ito? Baik na nede asoro pungsering lamay topaken, umpatu toalo. Baik na nede asoro pungsering lamay topaken, umpatu toalo. Yung mo pangkusamay di ba yate? Nabito! Wana! Dokter niya orang tetampang umpatu papayudin. Kami topaken. Wana dokter niya orang tetampang umpatu papayudin. Oke. Babinya sudah di kandang. Perang ibam itu bem ini pekada guys. Lolokan Sumalong. Nabito! Wana Peter Pasomba yung isorong umpatu papayudin. Wana Peter Pasomba yung isorong umpatu papayudin. Nombor melaju alamat itu tanta. Nilapam lalantau. Dilapar, kata na dilapar. Puso, naglalantang. Nabito! Wana Peter Pasomba yung isorong umpatu papakinawa. Wana Peter Pasomba yung isorong Indo. umpatu papakinawa. Luar biasa. Tapi sini lihat tanta. Taruh pulang nanti. Nabito! Wana niara sa umitangke, umpatu pawi mata. Wana niara sa umitangke, umpatu pawi mata. Nabito! Wana pumindila, toyasa, umpatu bapaujin. Wana pumindila, toyasa, umpatu bapaujin. Maaf pergi ya om. Wah, nalan no. Nabito! Wana berto toyasa, umpatu bapaujin. Wana berto toyasa, umpatu bapaujin. Weh, terjadi persempitan di sini ya. Simpis eh. Simpis Nabito! saja eh. Wana bapakita domenegura, umpatu bapaujin. Tapi Wana itu. bapakita domenegura, umpatu bapaujin. Ini pergi kopi tanta. Dan apa itu? Banyak. Bana rati jomedia, umpatu bapa pare. Bana rati jomedia, umpatu bapa pare. Yo, ketorong kempir kopi lagi udah kok. Isilah sereo. Dan apa itu? Yo, ada paduka. Bana Sandi Putra Utama, jomoi sorong, umpatu bapa ujin sola bapa kinawa. Bana Sandi Putra Utama, jomoi sorong, umpatu bapa ujin sola bapa kinawa. Ini lagi kenapa ini di atas ini? Dan apa itu? Eh? Bana nenesean bermain Lagi kenapa? Umpatu bapa ujin. Bana nenesean bermain umpatu
cucu almarhum semua. Nalihat-lihat kami nenek dari sana. Luar biasa. X tambah 3 9. Berapa nilainya X1? Benda Manuel Lembang Sambara, Gomi Timika, Umpatu, Bapak Paren, Sola Bapak Chandra. Benda Manuel Lembang Sambara, Timika, Umpatu, Bapak Paren, Sola Bapak Chandra. Chandra. Ndawaito, benda Bapak Arnold Batu Nedara, kemudian Umpatu Pawai Mata, benda Arnold Batu Nedara, kemudian Umpatu Pawai Mata. Masih rombongan kloter pertama ini pemirsa. Rombongan Patondokan Toyasa Agung. Sementara mengiru kopi guys. Jadi ketitong gara-gara lang ante sisi tukang puno le. Odo mikiti. Iyo. Bisa batu. Jalan paskibra. Iyo. Kedo di kalpe kedo kasama deh. Odo mikiti kali apa? Tiap sana to. Kedo mana? Coba nakapupos si todo na do. Nagpara kaya Kedo mana Arnold Dongay Samoro, Umpatu Tobago. Kedo mana Arnold Dongay Samoro, Umpatu Tobago makasama deh. Sabi le tentang. Oh, Dongay Pangandaran. Kedo mana Arnold Dongay Pangandaran, Umpatu Tobago. langkai saja. Sabi le. Sepili mo kita guys. Oh, sipi. Ndawaito, benda Mama Risman Jokowi Papua, Umpatu Mama Betrik, benda Mama Risman Papua, Mama Betrik. Spill dulu ibu-ibu pelayan. Halo. Hindi na sang mimay eh. Ya telah berpisah kita semua Iya. dan nasak mangkar ke di. Oh, Eh, iya. Hindi pa mi eh. Hindi lang Indo. Okay. Oh, guys. Oma. Yan ang sa mga nganto pelayan dari dapur umum. Oh. Hindi po din pagasya. Tara sa mga nganto pa na lang ito. Yes. Okay, baik. Ya, itu. Apa ya, Om? Dile. Jadi lada pada lada itu selapukan. Iya. Apa ya? Wah, mi puto kambani minako na. ada menebusan. Tabe. Umpatu Pawai Mata, penyatar kunyada domai nebusan. Umpatu Pawai Mata. Ya tentu kamu tu memang nak tomate melambi anak tomate tu tompapai sama kompai. Lempat tu benda tanah tiada tu di mana. Melambi kau bila kau tu di mana? Ya, lami patiban tu baik kemudian dia tu baik. Serahkanlah kau kepala bawahan Solo pengurus rekan Depi atas Sumatera. Ndawaito, wana neke maramo papatukuan, Umpatu Pawai Mata. Wana neke maramo papatukuan, Umpatu Pawai Mata. Daripada dalam simbol kepala wang bawah. Ini tante.
Siapa ketula di Columbus? Cantik-cantik memang PKK Toyasa, iya. Indah beto, wala papayo lang may topaken, upatu tobado. Wala papayo lang may topaken, upatu tobado. Itu kau kartu sinda itu sama kita itu jarang itu salah orang pangku itu betul. Hubung orangnya katakan di batas. Wah, oke. Silakan seseorang tolong berikan laporan dari teman bernamalik. Ya matu kemarin jinan na pongo ini. Inde itu rampon batu mali lapo Papa Gilbert. Itu anak otomate dan berwakil dalam alim yang atau bindar karena patugas nalu campur. Kamarin jinan na. Merisa bapak yang bagaimana ke Tuvalu, perwakilan Tuvalu, bindar perwakilan Tuvalu. Kamarin dinana ne Anggi, Domine Pura yang bagaimana ke Tuvalu. Kamarin dinana ne Wina, Rupabuta yang bagaimana ke Mabetrix. Hindi ba mo komite sa pa? Kamarin dinana ne Wina Rupabuta yang bagaimana para ke Tuvalu. Ini yang berupa ini deh, amplop. Oh, noni mo. Pela ko mirok ko le. Ode silam di. Weh. Silakan dong. Tes corona de ulang dari. Itu perhatian anak sore. Puro lang yung sokor ko na lang. Tadi betul. Pela ko mirok ko tanta malalang kaliw. Tolong lang patungjong may bisa. Kamarin din Bukto Malina. Baba Beni Lord Mago di Romandan patumali ako pong putra di sini. Kamarin dinan na keluarga pong Rey gati ni Yuni men patumali. Ito mo yung batak sulit ini. Kita di san nimeng kalo. Lako Bapak Eugene. Malaya Pak Eugene. Wayan na ginas puno. Tawain paturong kapir lag Bukto Malina pong Samuel. Guys. Hindi ko patumali ako Mabetrix. Sa tabi sa mga Columbus. Bukto Malina pong Delming. To ito may patumali ako Tobalo. Buntu Malina, Pong Delima, to ito may patumali ako Mabetrix. Buntu Malina Delima, to ito may patumali ako Pong Kinawa. Buntu Malina, Papa Orlin Babangan may patumali ako Mabetrix. Buntu Malina, Papa Orlin Babangan may patumali ako Papa Farel. Buntu Malina, Papa Orlin Babangan may patumali ako Pong Gilbert. Buntu Malina, Papa Orlin Babangan may patumali ako Papa Eugene. Buntu Malina, Papa Orlin Babangan may patumali ako Pong Gina. Buntu Malina, Papa Orlin Babangan may patumali ako Papa Chandra. Papa Chandra. Papa Chandra. Buntu Malina, Meli Babangan may patumali ako Mama Beatrick. Papa Farel. Buntu Malina, Martin Bumbungan, Pangantaran may patumali ako Andi Palimbu. Buntu Malina, Batara dan Yesi. Yung may sadang may patumali ako Papa Eugene. Buntu Malina, Pong Surya, Limbong Langi, may patumali ako Pak Ginawa. Buntu Malina, Pong Surya, may patumali ako Papa Eugene.
Tempat perbaikan dari kepala ko sa pagpila na natin kasi na. May na bukaray ko may babangan. May patumali ako paparang na pare. Buntumali na may badong. Lomit ang panalo, may patumali ako papalo. Buntumali na Papa Joyce, Malaysia, may patumali ako pagpundra. Buntumali na Kapal Dorasi, Julian Paite, may patumali ako tumalo. Buntumali na ni Karaing Lempo ni Ponglagi, may patumali ako papayuti. Buntumali na ni Johnny, Topag Lambre, patumali ako pagpundra. Buntumali na Mama Ginawa ng ito bakit may patumali ako mga Petri. Buntumali na ni Vito, bakit may patumali ako mga Petri. Buntumali na Pumarey, Babangan, may patumali ako mga Farel. Buntumali na ni Vito, bakit may patumali ako mga Eugene. Buntumali na mga sarili akong kasang patumali ako mga Putra. Buntumali na Papa niya kung kasang may patumali ako mga Putra. Buntumali na Pumarey, Babangan, may patumali ako mga Petri. Buntumali na Papa Iwan, katawan may patumali ako mga Putra. Ano tiga si Baybulan? Buntumali na Papa niya kung kasang may patumali ako mga Putra. Baybulan alias Baybusa. Buntumali na ni Sinti sa mga may patumali ako mga Putra. Buntumali na Panyang Lambo at Papaiba, may patumali ako papalo. Wah, nya Baybulan. Buntumali na mga Mirda. Hindi ito indong Rambo Kawimata. Buntumali na Baba Deong Jumi Sorong may patumali ako Pugina. Buntumali na Pugdeong Sorong may patumali ako Eugene. Buntumali na Baba Yomer Sorong may patumali ako Eugene. Buntumali na Yomer Sorong may patumali ako Pugina. Kita bagi tempat tuh kita pemirsa. Buntumali na Tunggul Limbong may patumali ako Pugina. Weh, tes sekelas. Assalamualaikum aku Mama Sapiran. Oke baik. Iya. Hello, hello. Hai. Oke. Halo guys. Halo, halo. Oke. Halo. Oke baik. Dia berkadap terombongan. Demo. Buntumali na Bapak Jubral Palimbangan Batu Baba Alka may patumali ako Pugina. Jadi ada video orang makamban de Sorong barang barang datu daw garuda at Bulupang. Iya tu Rambo ng away mata. Rambo patumali ako Tomalu. Pinde na to ya sabong. Lasi tampumali ito malu. Na ya tu lujong na may Bang Jelegila, lujong na may Tornasi. Lalang amas saja lang ang kapunusan na wala na siya yung bawa niya lang atin. Ayat Rampura ako mga Beatrix. Lalang yung naman ang mga sa pulokasera mga pulong. Luka ko na ang putra. Lamin tamalantang 25. Luka ko na pong Gilbert. 34, 35. Luka ko na pong Jambra. 36, 37. Luka ko na pong Ginawa. 30 Karwang. 30 Kasera. Na yan dulu ako ng mga barel, 20 misa, 22, na 20 talo. Yang mga nang lagi na nila mga maino ka kung marami, lawan karoon ng kami sinaro. Grup pa. Bagaimana? Depan ndero foto atau balik ke lemah. Itu nomor dia. Kaya ako mga tonales dito ko kasi sa
rombongan batu jibong sa ato ayas ato kastunusan ng tondo ko to. Patong ketiga teh. Oke, next. Bapak Yudin Solano, Bapak Kinawa, seseorang bisa ke sawakam tumakan kanan dalam kumde. Baik kita pakai bangunan bisa, dan sorong sebenarnya naraku lah. Atas sudah disorong satu. Bagaimana? Oke. Palalay kan kamera ini. Iya, oke baik. Oke, Indo. Salamat. Lah dilanjut tuh rombongan Pak Benduan. Ya tuh nama makampan ng kabukutan kasi biyaneran tuh ng pamatuin yung katomperan na lampaman ng karulit ng karintihanan. Tuh tiumba yung may mangkilikila. Siyang maralampang. Tuh tiumba do main. Oke, rombongan kloter kedua kita kembali sesaat lagi.